Salibonani, thanda ulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Thanda ukubonga uNkulunkulu osigcinileyo, oselusayo, osenzela kuhle isikhathi zonke, sikhiphele ilanga, sike sanethwa lizulu. Siyambonga uJehova ngakho asenzela khona izibuso zonke asenzela zona umusa wakhe, uthando lwakhe. Njalo kasenzela uNkulunkulu ngoba silungile. Uyakwenza ngoba yena ulungile njalo lothando kithi njengabantu bakhe. Asikhulekeni bawolunge osezulwini, sicela usithungamele, sicela usiphathise kulona uhlelo ube phakathi kwethu ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Siyabonga. So nazi into eziqakathekileyo sizikhumbuzana everyday, ziqakathekile lezi: ubudlelwano bami, ubudlelwano bakho nabanye abantu emhlabeni. Isihlobo esithandekayo, kuqakatheke kakhulu ukuphila kuhle labanye abantu, indlela okhuluma ngayo labanye abantu, indlela okhuluma ngayo labantu mhlawumbe abangaphansi kwakho ngeminyaka, abangaphansi kwakho emsebenzini, abangaphansi kwakho ngokuthi kumbe wena ufunda okungakanani notho okungakanani. Indlela okhuluma ngayo layo kuqakathekile. Asikulungiseni isiKristu sona leso. Abantu abakusebenzelayo, abantu osebenza labo, omakhelwane, izihlobo, kuqakathekile asiphileni kuhle labanye abantu, kasiphatheni kuhle abanye abantu, sikhulumeni kuhle labanye abantu, siphinde sikhulume kuhle ngabanye abantu lanxa bengekho, sikhulumeni kuhle. Then okuqakathekile okunye yibudlelwano bakho, yibudlelwano bami loNkulunkulu wethu osezulwini. Khonokho kokubili isihlobo esithandekayo kasikuqakathekiseni, yikho okuyisiKristu, yikho okusisondezayo duze kukaMlimu uNkulunkulu asiphathise. Siyaqhubeka injongo kuyafika eKenani. Kulento eziningi esesizifundile endleleni, kulento eziningi esizazifunda sisiya phambili sesiyefika ngohambo lwethu lokuya eKenani. uNkulunkulu usigcinile, uNkulunkulu usivezele ngohambo luka-Israyeli ukuthi bantu uyakuthanda ukuba phakathi kwabanye abantu, uyakuthanda ubudlelwano bakhe labantu buhlale bukhona buqinile. Simbonile uNkulunkulu esezizimanga, simbonile uNkulunkulu ebusisa, simbonile uNkulunkulu eprovide, simbonile uNkulunkulu ethungamela. uNkulunkulu ofananayo ongatshintshiyo lakithi uyasithungamela kusa kwamalanga, uyaprovide indingeko zethu, asinike khonokho esikufunayo, mhlawumbe asinike sibambela, mhlawumbe asinike okusifaneleyo thina esicabanga ukuthi kasikufuni, ngoba ngubaba wethu, nguNkulunkulu wethu, uyayazi indlela njalo uyakwazi okufunakala endleleni. Okwethu njengabantu ukuthi simethembe othembekileyo, igama lenkosi beselidunyiswa. Seqe ezinye izinto esizakhuluma ngazo amaviki amabili alandelayo, sikweqe ngabomo. Namhla sakhangela uchapter 32, siphose siyeqeda ibhuku lika-Exodus namhlanje, but sizabuyela ke amaviki amabili sikhulume into lezi eziqakathekileyo eziveza khonokho engisanda kokutsho ukuthi uNkulunkulu wethu, ubaba osezulwini, kusukela e-Eden u-Adam waku-experience lokhu. uNkulunkulu bemvakatshela u-Adam, baxoxisane lo-Adam. Lanxa u-Adam esewile, uNkulunkulu befike emuntwini. uNkulunkulu uyafisa kakhulu ukuthi yena lathi abantu bakhe i-connection liyana, i-relationship liyana ihlale ikhona ukuze siphephe emandleni lolakeni lukaSathane, njalo sibe khona embusweni wakhe. uNkulunkulu asiphathise. Sizakhuluma ngakho kusukisela evikini ezayo kusiya phambili. Namhlanje sikhangele enye into ephose yangidanisa kumbe engidanisayo, lathi siyayenza singakhohlwa khonokho esikufunda ngo-Israyeli. Ungafaki u-Israyeli, akuzifake wena, sizifake thina. Yithi kanye abantu okukhulunywa ngathi, yithi kanye abantu abenza lezi zinto. Isihloko sethu sithi sona singakhohlwa njalo singeyami, singakhohlwa njalo singeyami. Lanxa into zingahambi kuhle, sakhohlwa
isandla sikamlimi endleleni yethu empilweni zethu siyakhohlwa iyezi lokuthungamela kukaJehova ukuthi ulokhe lathi ethungamela, singakhohlwa umusa kamlimi asenzela wona ukusa kwamalanga. Njalo sifunde njengoluntu ukuthi thina singeyami emuntwini, ukukholwa kwethu kungeyami emuntwini, singathembi abanye abantu, ngaseyameni sithembe uJesu ongumqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu. Sikubambela asambeni uchapter 32. Kubuhlungu lokhu nxa ngubala ngizwa ubuhlungu. Uthi yena, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, aswambela, come, make us gods who will go before us. And for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. uMoses usukile waya entabeni ukhulumisana lomdala entabeni, zedlule insuku wahamba 40 days and 40 nights. Nxa abantu bengasamboni sibanda uMoses, ebengicabanga ukuthi bebengakwenza kube right yikuthi baye ku-Aaron babuthane, ibandla lonke lihlale phansi, ama-elders abele church board, baye ku-Aaron kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuthi ayi madoda, umzalwane ekubambana lokhu kubambana, umzalwane wethu Moses, ilunga lethu, ilunga lebandla uMoses, sekule viki ezintathu engekho, kule viki ezintathu enga-athendi lathi endaweni yakahlajayeli ukuhlala khona, kasimboni. Besicela besesikhethe amadoda lapha, nangu u-Ayanda sibanda, nangu uKhithomoyo, nangu uMacebo, sicela bahambe ngamadoda aqileyo baqansa intaba bayemdinga umzalwane wethu. Ngokuswelakala kwenhlanhla ngabamdingi, ngabazikhathazi ngokungabi khona kukaMoses, bahle badinge icebo, bahle bamsubstitute. Kungangaki njengebandla sihlala phansi, elinye ilunga lethu lingasekho, sithi thina hey kuqakathekiswe i-department, hatshi umuntu othungamelayo. Phela nxa engasabuyi siyathini i-department iyafa. Ayihlobo ethandekayo, i-department ingaqakatheki ukudlula umuntu, akuqakatheke umuntu, ngoba i-department kumele igcine abantu, imele i-department ithungamele abantu. Abantu baqakathekile kulama departments akhona, akwenza abantu bengadingi umuntu engathi nya okwesikhathanyana e-church, yikuthi abanye isikhundla akiso sivele siyasifuna, yikuthi abantu e-church kasibaniki i-value ngendlela okumele baphiwe ngayo i-value phambi kobuso bukaJehova. Njalo lanxa sebekhuluma lilalele kabathi ukuthi futhi sure umfowethu Moses uyazi wasithungamela, uNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi asithungamele asikhiphe eGibhithe, sasazafika la indawo nguye okade ethungamela umuntu kaNkulunkulu esikhulekela. Lalela ukuthi bathi, and this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. This fellow, umdala yena lo umfana khona kasikwazi ukuthi wasikhiphe Egypt, asikwazi ukuthi sokwenzakaleni. Baningi abantu, maningi amalungu ebandla sobe thandekayo, bafundisi, ma-elders, njengamalungu ebandla, maningi amalungu ebandla
angekhoyo anga-attendiyo angasabuyo ku-church board angabuyo e-church thina njenge-church asikwazi, we don't know what has happened today and vele kasisihluphi ukuthi sidinga ukuthi kuyini u-Ayanda osokumehlele esikuthabelayo ukuthi kasekho sibe sesingena simsubstitute singene. Umsebenzi webandla asoku-substitute abantu, umsebenzi webandla asoku-replace abanye abantu, umsebenzi webandla asoku-celebrate okungabi khona kwabanye abantu, umsebenzi webandla ngokuhamba kuyedingwa asebelahlekile, kudingwe abangabonakaliyo, sizwisise sidinge lokuthi kuyini obekubabambile, hatshi ngoba sithanda indaba kodwa sikwenze ngenxa yokunakekela amanye amalungu ebandla. Kanti ungaphi lo wayesihlabelisa? Ungaphi lo sikunengi asiqakathekisa amalungu ebandla, siqakathekisa ama-departments, asiqakathekiseni amalunga, ama-departments azahamba. Abamdingi uMoses banenge esingabadingiyo, banenge abasingabadingiyo, banenge abantu abatsha abake bama benza izimanga, bathungamela, bachumayela, baphakamisa, bamobilize enye youth, kwade foundation e-church, bathenga amawindi, bathenga izamende. Nxa bengasekho ibandla alizihluphi beliphambi ukuthi phela abantu abatsha vele anti kuyenzakala, sebehambile, sebephelile. Sahle sabona ngewala lakhe, sabona indlela agijima ngayo ukuthi engaqanisa entabeni kabuyi. Sonke sithandekayo njenge-church, njengabazalwane, umsebenzi wakho, umsebenzi wami asoku-investigator abanye abantu ngokubadinga sibagcine bese-church, bagcinakale bese-church. Aya, nangu u-Aaron la abe sithi right, lethani amacici enu, lethani le-ring zenu, bakuthelela wabenzela isithixo, bathi bona sicela usidingele, come make us gods who will go before us, make us gods. Kukangaki njengoluntu emhlabeni uNkulunkulu esenzela izimanga, nxa ilanga liphuma ngithe mina singeyami singakhohlwa inkosi esenzele khona, njalo asifundeni ukweyama engalweni elamandla ekaJesu, sifundeni ukunamathela kumlimi, sifundeni ukumethemba uJehova. Kulabanye abantu khathesi asebasukayo egumeni langakibo, esesengakibo ubevuke kuseni, ubekhuleka kathathu ngelanga, ubezila ukudla, ubehamba kuma camp, youth camps, ahambe camp meeting. Wamele ukusuka ngakibo esezimele yedwa, konke lokhu ayekwenza ekhonza sekwaphela ngoba ubekwenza lokhu izolo kubaba, kumama. So engikutshoyo yilokhu, bomama, kulabanye umama bendileyo abalamadoda aqinileyo kukholweni, bona kabalalanga lapho abake bavula khona iBhayibhili ukuthi uHabhakhukhi ungaphi, ngabakwazi ukuthi kukhulekwa njani, ngabakwazi okwabo kuphela ikweyama kubaba. Mzwana ubaba engalala kumbe afe, lokukholwa kwabo lokuye church kuhle kuphela. Akhona amadoda ayame kibomama, akhona amadoda athembe kibomama ukuthi ku-chapter bani, i-chapter of the day yiphi, ithwani, ngabakwazi okwaziyo umama engafa, umama engalala, lalawo madoda lemizi lemuli eseleyo ihle ilahleke ekukholweni, singeyami emuntwini. Kasizithathileni isikhathi simunye izwi
izwi likaJehova seyame kumlimi ukuzothi labantu akade sibathembile bengawa kumbe bafe kumbe singasekho eduze kwabo siqhubeke sibambelele enkosini. Abanye bebeqinile ngoba bebengena emakhokhoba. Wena lokusuke sesiyahlala endlini yakhe emganwini kwahle kwaphela ukukhonza ngoba ubeyamile kubangani bakhe church, ubeyamile ebizweni le church ukuthi yena ungena emakhokhoba. Singeyamini ebantwini, uqalekisiwe othemba umuntu kasimethembeni uJehova kasoza asilahlise. Amandla okuqhubekela endleleni atholakala ekweyamini uJehova. Singakhohlwa inkosi esenzele khona. Singakhohlwa sizazenzela izithombe. Khangelani lalala futhi kunzima lokho. Come, make us gods with a small g. Who can go before us? Banengi abantu asebezibumbele izithombe zabo. Ezinye izithombe esilazo ngabantu abaphilayo njengathi, esithi thina kumele basithungamele every day. Zobe sangaka ngiyacela ngegama lenkosi yethu Jesu, impilo yami impilo yakho okumele ayithungamele kuphela kakube nguJehova osezulwini, uJehova ophethe impilo yabantu uyokumele asithungamele. Ukuthunganyelwa ngabantu, ukuthemba abantu, ukuthemba ezinye izinto akulethi intokozo. Okulethi intokozo kweyama lokwethemba uNkulunkulu. Aya chop benzithole khangelana. Aaron answered them, take off your gold earrings that your wives, your sons and your daughters are wearing, and bring them to me. So all the people took off. Kuloko into ngethusi abantu inotho yabo nxa kuyikwenza umsebenzi kamlimi iphuma nzima, nxa kuyikwakha ichurch iphuma nzima. But inotho efananayo ephuma nzima nxa kuqondana lomsebenzi kaJehova owevangeli, nxa kuqondana lokwakha ichurch. Ungacheka ama-church ethu amanengi lugebhezi, but nxa inotho efananayo sokumele ikhitshwe isiwe ekwenzeni lekukhonzela izithombe, iphuma yonke ngangcono umuntu asale ngumyalo. Kunzima ukuthi umuntu athengise inkomo athi yena imali yakhona ngizayihambisa iye kwakha ichurch kumbe iye kuhambisa umsebenzi kaJehova, but kulula ukuthi umuntu ayithathe inkomo ayebhadala mana ngiqambelela ibala. Kulula ukuthi umuntu athathe inkomo ayebhadala uthika mntandi ukuthi azomkhiphela izinto endlini yakhe kulokuthi athembe umlimi. Kulula ukukhipha inkomo iyebhadala obani abazakunika umuthi ubethele umuzi wakho isikonkwane, kodwa kunzima ukuthatha inkomo uyihambise emsebenzini kaJehova. Singakhohlwa njalo singeyami, singakhohlwa isandla sikamlimi. Selokho sazalwayo nguJehova kade sithwele, siphila sinje nguJehova osithweleyo. Singakhohlwa isandla sikamlimi endleleni, njalo singeyami kwabanye abantu kaseyameni engalweni kaJesu. Ngubani othungamela impilo yakho? Nanku kunye kubuhlungu. He took what they handed him and made it into an idol, cast it in shape of a calf. They said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. My babo. Exactly okwenzakala every day. So kuthi ukuthi babe sithi nxa behlezi eGoshen bebona kumnyama eEgypt kibo kukhanya, abanye nxa besithi haleluya ntambama babe guguba bathi bona hayi kuthi ukuthi ngabaphansi.
Xa ulwandle luvuleka babengaboni isandla sikamlimi, babesithi yizithixo ezibavulelayo. Xa into zisenzakala besidla imana, babengatsho ukuthi ngumlimi abanye babesithi ngabaphansi, ngabakithi, ngokhulu bethu, izithombe zethu ezisenzela umusa, izithombe zethu ezisinika ukudla, izithombe zethu ezisinika amanzi, izithombe zethu ezikhipha amanzi edwaleni. Sibaningi sinjalo emhlabeni, ilanga liphumile siyadla, kunguJehova osiphayo, kodwa udumo silunika izithombe. Ungenda abaphansi bangikhumbule, into zokuhambele kuhle uproject emsebenzini, abaphansi bangikhumbule, uthola umsebenzi, abaphansi bangikhumbule. Kukaningi sichapha izilwandle lezilwandle, siqansa amaqaqa ezinkangala, sinqotshelwa ama-Amorites endleleni, kulokuthi sinike udumo kuJehova, sinika udumo izithombe labaphansi. Namba bathi bona sekulethole elenziwe izandla zomuntu, lisenziwa sebephume e-Egypt, lisenziwa sebechapha ulwandle olubomvu, lisenziwa sebedle imana ilokhu isina everyday, lisenziwa lelo thole insika yeyezi phezu kwabo. Vezi ukuthi uNkulunkulu nguyobathungamelayo. Bathi khangelani nxa sebekhuluma bathini, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. Into lazo nxa usutshela abantu bakho kawusatsho ukuthi ngumlimi, susithi bona ngabakini. Khonapho abakini abanye bafa bengelamota, usule mota uyiphiwe nguJehova, susithi ngabakini, sihlobo ezithandekayo, singakhohlwa sandla sikamlimi empilweni zethu. Uyazi u-Aaron aso Israyeli ngikhuluma ngawe, ngikhuluma ngami, esidumisa sikhohlwe uNkulunkulu, sidumise izithixo, sidumise abantu, sidumise izinto esizenze ngezandla zethu, sidumise inkomo, sidumise lezi godo, sithi yizo ezisibusisileyo zasiphumelelisa, kodwa kunguJehova osichaphise, kunguJehova osifidileyo, kunguJehova oselusile indlela yonke. Uyaselusa, asikhulisela abantwana, asinika impilo, akhipha ilanga, izulu linile, bekumele abantu babuthane bathi haleluya, ulinisile ngesikhathi salo, kodwa abantu babuthile uphoko, babuthi inyawuthi, babutha benza utshwala, badumisa izithombe, bathi zibanisela izulu kungumlimi. Asambeni uMoses lokho ekhona ukhuluma lomdala entabeni, kuyalungiswa lomdala entabeni, asigijime na. uNkulunkulu abesekhuluma loMoses athi yena, Moses, into esenzakala phansi sisonakala la. Go down, because your people whom you have brought up from Egypt. Ngapha uNkulunkulu okwenza atsho njalo ngoba uyabezwa besithi bona nguMoses obakhiphileyo. Bakhohlwa ukuthi nguNkulunkulu obakhiphileyo. La uMoses ebuya katsho ukuthi yimi ezalikhipha, wabatshela wathi ngihlangane lomdala, bathi nguphi umdala, wathi ibizo lakhe ngu-I am. uMoses kabakhuleki bathi umlimi uMoses besuke sithi uzoxoxa lawe ungasitshela ukuthi hawufa bahle baqalisa ukuthi badinga umuntu ongamreplace, badinga wesi bafaka isithombe. Asambeni, they have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol.
siyakhohlwa masinyane inkosi silapho. Siyakhohlwa masinyane okumele sikwenze, siyakhohlwa singakhohlwa. Umntwana egula singakhohlwa. Lawe uhlatshwe ngomunye umkhuhlane, kuhlabe lapho manje kuyakuvala enhlizweni, uye esibhedlela bakuthatha iscan kumbe i-x-ray angikwazi ukuthi ikuphi okuyikho. Bathi kababoni lutho wena uluza ulutho. Singakhohlwa. Lanxa into sezikhipha singakhohlwa. They have bowed down to it and sacrificed to it. These and said, these are your gods, Israel, who brought you up of Egypt, up out of Egypt. uNkulunkulu otshela uMoses, zwana ukuthi abantu abathi bathi bona sonsiyani isithombe abaqeda kusenza. Sebesinika udumo obekumele lubuye kimi, bathi bona yikho okubakhiphe e-Egypt. I have seen these people, the Lord said to Moses. They are stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I destroy them. Hallelujah. Then I will make you into a great nation. Nansi ofemna. Hey. Yes, futhi waphuza ngimvele khona phana isihlahla sivutha umlilo ngawahle sakhohlwa ngabo bahlala e-Egypt, wahle wangilungisa mina ngahle ngaba yisizwe esikhulu. Khathi sobuya sokulapha but akulandaba asihle sokulungisa masinyane umlimo ngihle ngibe yisizwe esikhulu. Umlimo uthi yena Moses mane eceleni ulaka lwami luhle luvuthe phezulu kwabo, wena ngihle ngibaqede bonke unyaphelile khona phela inkangala, wena ngibese kwenza isizwe esikhulu. Wena lemuli yakho liyengena eKenani, iKenani obekumele ithathwe isizwe sako Israel, kuthi sokuzatshintsha sokuzaba isizwe sako Moses. Uthathe Moses. Hallelujah, hallelujah. Khona phezulu bakho xetabeni uMoses wahle wathi ngiphahlezi phansi wacela wathi Nkosi ngicela usukuma. Shuwa ngiyacela kade sengicela ngicela ukukhuluma nawe futhi ungamthukutheleli, ngicela ungizwe, ngiyakuncenga. Angifuni kuba isizwe esikhulu mina, angifuni kuba isizwe esikhulu. Wena ulaso isizwe esikhulu, yisona esiyana esiphansi esenze ithole, yisona esiyana esiphansi esihlabelayo sidumisa ithole, yisona esiyana esiphansi esenze izono zonke ozibonayo umlimi. Mina angifuni kuba isizwe esikhulu, angifuni ukuthatha indawo yabo. Wena njengomlimi nxa usuzondile ngicela ubambe lokhu umlimi, ngiyacela ulale lapha kukhuluma isidalwa, sikhuluma nawe mntana. Ungazonda njalo ubaqede. Why should the Egyptians say it was with evil intent that he brought them out to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth? Turn from your fierce anger. Relent and do not bring disaster on your people. Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore, by your own name I will make your descendants as numerous and as stars in the sky. Moses utela kulima yabona vele sebeyilahlile phansi ngale sebephambanisile sebonile ende bayona. Mina angifuni kuba isizwe esikhulu, but ngicela uNkulunkulu ukukhangelele iside. Ungakhangeli leyi yalaba bonile, khangela leyi elo Abraham. Wamthembisa uAbraham wathi wena ngiyakwenza ube isizwe esikhulu.
wathembisa uIsaac, wathembisa loJacob, wena owamtshintshibizo wathi u-Israyeli. Abantu bona ababonayo babizwa ngegama likaJacob owamthembisayo. So ungakhangeli laba, khangela ngapha, lolala lwakolweshe ubazwela umusa. Ngabantu abonileyo wena uNkulunkulu, phela ungabaqeda. Kakusoze kutshiwo lami sengifikile eKenani, laba abantu sebephelile 600,000 men plus, sebephelile bonke bafa. Ama-Egyptians azakuzwa abesesithi bona kwengenxa yokuthi uNkulunkulu wena wehluleka ukubafikisa eKenani. Kabasoze bathi ukuthi kungenxa yokuthi bona bayakuthi wena wehluleka. Ungaqala ungavumi. Hallelujah. So endleleni bayadingakala oMoses, pastors. Umsebenzi wethu njengabafundisi yikuncengela uIsrayeli owonayo, simncengele kuJehova, uJehova amxolele ayemfikise eKenani, not ukujaja but ukumncengela uIsrayeli. Lanxa ifeva ngani sibuya kuwe, ncengela uIsrayeli, khalela uIsrayeli. Bomama ncengela umkakho, khalela umkakho. Bobaba ncengela umkakho. Ungathi umuntu weak lo vele uyamisa ekhole. Hayi, lanxa eselethola lenzileyo, wena njengomthungameli wemuli, ncengela abantu bakho, ncengela umkakho babe khona ekhaya ezulwini. Cela umlimi adedulaka lwakhe. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Hallelujah. Ngenxa kaMoses. Abawona lo ngendlela into ezenzakala ngayo sibani. Namli mswathela ulaka lwakhe emhlabeni. Ukuthi amadoda ayathathana ngawumlimi siwathela ulaka lwakhe. Kodwa siyabonga ilanga liphumile lizatshona, siyabonga sizoni. But umlimi kavayindeli ngolaka lwakhe ngoba oMoses bakhona bayancenga. Malidunyisa igama lenkosi. Kasikhulekeni everyday sincengela umhlaba owonayo ukuthi umlimi kawuzwele. Sincengela amalungu ebandla, sincengela izihlobo zethu. Umlimi asizwele umusa, size siphenduke size ngakuye abese sindisa asigijimeni siphendeni la. Abesebuya uMoses esetshicha. Nxa efika ebabona bejayiva sebengaka so. These days kule ingoma abantu abajayiva ngayo beJohn Vuligate sebengaka so. Babetshaya nethi Moses Aaron Vuligate. Nxa esima lapha uMoses wayethela umthetho elithume ebhala ukuthi ungabila kwayoThixo ngaphandle kwabo, wayichayelela phansi yafa. Wasuka lapha wayachaya isithombe lesena, wasiqeda, wasigrinda, wasithela emanzini, wathiwa abantu banathe ukuze bayesilahla izithombe zabetoilet le bengayilandelela. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Singakhohlwa endleleni, singakhohlwa uNkulunkulu asenzela khona ukusokamalanga. Njalo singeyami kwabanye abantu. Lanxa ususe-UK woba ngumKristu noma ukhathana labadala. Usemzansi khonapho woba ngumKristu ukhathana nabazali. Use-Falls khona woba ngumKristu ukhathana nabazali. Abanye bawiswa yi-follows ngathi ngake ukuthi amanzi ahlakuphele nyahla akhohlwe, ngakhohlwa ungeyami. Ibambelela kuJehova uNkulunkulu uthembekile. Nansi into emnandi. So Moses went back to the Lord and said, "Oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. But now please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written."
Sengivela bona mlimu liqiniso abantu bonile phambi kobuso bakho benza inkalakatha yesono bazenzela isithombe. Ngicela ubaxolele, ngiyacela ubaxolele mlimu, baxolele Jehova, ngiyacela ngiguqile, ngicela ubaxolele abantu bakho, baxolele abantu bakho bonile. Nxa uMoses ebaxolisela kathi ukuthi abonanga, uyavuma ukuthi bonile uNkulunkulu baphambanisile. Ngicela ubaxolele. Usehlula ukuthi ubaxolele ulaka lakho lokho elivutha mlimu, bodlisela phezu kwami. Bodlisela phezu kwami ulaka lwakho, ngangcono ukhiphe ibizo lami encwadini yokuphila kulokuthi uqede laba abanye abantu. Vikela, protect your name, uye bafikise eKenani ukuze ama-Egyptians, ukuze izizwe zibe kwazi ukuthi uNkulunkulu ophila. Mlima asenzele kuhle, umlima asiphathise. Lima sigcine, umlima asiphathise. Liyangizwa isihloko sakhe, manje ngiqedela. Kule into engiyithanda ngoMoses phambi kweqa lapha isibanda. uMoses abe sebuyela futhi entabeni ayekhuluma lomdala. Wangena ethabalekeleni, wangena iyezi, wakhuluma lomdala lapha. Nxa esebuya uMoses, lapha ngihle ngathi haleluya. Nxa esebuya uMoses abuye ibunzi lakhe selicazimula okumangalisayo. Yena wayengakwazi. Nxa ibunzi lakhe licazimula uMoses, abantu baqalisa ukwesaba, behluleka ukumbona baphandla. Wayesethi nxa esesiya ebantwini afake iveyili, akhulume nabo efake iveyili. Waphazima lwacazimula ibunzi ngokuba wayeseduze lomlimi, wabona umlimi wamtshengisa lapha, wabona uMoses wacazimula lapha. But uMoses ofana nayo kakajaji Israyeli, kalahli Israyeli, elobunzi elicazimula inkazimulo kaJehova. Haleluya. Uyabuya bheki ebantwini abenza isithombe izolo, yena ebuya eselebunzi eliphazima, elicazimula, eli-evidence yokuthi ube phambili exoxa lomdala ungabala. Kuthiwa uMoses wayekhuluma loNkulunkulu face to face, bexoxa baxoxa lomlimi, bahlala lomlimi, waze ibunzi lakhe lacazimula. But uMoses ofana nayo wayesenelisa ukuthi ibunzi lakhe licazimula, abuye afake iveyili ebantwini, axoxe labo, adle labo, atshone labo. Ngawa kuyimi. Singathi isitayile singaka kangaka, sitayilela abanye abantu ibunzi lingazange like liphazime. Elapho ngabona licazimula ivaseline. Abantu babona ukuba izoni, abantu babona ukuthi bangakuwisa, abantu bakhangelela phansi ibunzi lingacazimuli. Kungela evidence yokuthi ubulomdala okwakho kuyikukholwa kokuzenzela ebedroom le-sitting room uhlezi emzini wakho. But uMoses owayelebunzi lalicazimula kuyi-evidence yokuthi ubexoxa lomdala, wenelisa futhi ukubuya ebantwini akade benze isithombe, waxoxa labo. Itende lakhe laliphakathi, wayeselayinini, kwakunguye lapha kungabo abone khonapho uma yenza isithombe la wayengumakhelwane wakhe. Kazange athuthe, kazange amkhangelele phansi, kazange amjaje. Thina sikuthatha ngaphi ngenxa yokuthi ususazi amanye ama-quotation angu-4 thina singakabi wazi. Ukholwa kumele seyame kuJehova. uMoses wayathi ngancengela lapho umuntu befuna ukuliqeda befuna ukuliqeda ngayi mase sengithathi iKenani ngoba sesiyangena iKenani. Khathi khangelani nxa lingana limboni kuhle ukuthi ngingubani, khangelani la. Bangahle ngalo ukufaka iveyili, ngithole balande ezindlini zabo, ngime phambi kwabo baphandle, bahlaba inkosi yonke. Khangelani la, libona umuntu ohamba lomlimi. Ayibona ukuthi selimbijamjana ngake mphume khonapha selisala lisesisithombe. Thina yithi abahamba lomlimi. Wazehlisa uMoses samthola phambili. iBhayibheli lithi lona, he was the meekest man on earth. Labunzi
eliphazima liphazime inkazimulo kaJehova. Wayelokhu engumIsrayeli, elokhu ehlala nama-Israelites abonayo, elokhu ephila labo, elokhu engumakhelwane wabo, elokhu ebancengela kuJehova. Kazange akabhode ngalathi kumlimi, vele uchaye uthule mlimi, uchaye qede lapha mina ngiyengena eKhenani. nguMoses wabancengela. Elebunzi eliphazimayo wayelokhe enatha amanzi abawathatha emthonjeni. Haleluya. Wayelokhu evuke ekuseni elebunzi eliphazimayo adla imana abayidlayo. Wayelokhu evuke ekuseni elebunzi eliphazimayo ababize abakhulekele. Kazange azehlukanise. Wena ukuthatha ngaphi? Alikaphazime lakho ibunzi, hayi yivasilina kuphela. Singaqali ukuzenza abangcone ekukholweni. Ukukholwa ngokugcinana, ukukholwa singakhohlwa inkosi esenzele khona endleleni, singeyami ebantwini, kasimethembeni uNkulunkulu othembekileyo. Sizafika eKhenani, but namhlanje singazibumbeli izithombe zethu, singakhohlwa ukudinga abafowethu, singakhohlwa ukukhulekela singababonile, singakhohlwa ngoba isiKristu sitsho ukuthi mina lawe siyengena sonke eKhenani. Sizaxoxana, uzaxoxa lobani ngingekho. Mlima senzele kuhle, mlima siphathise, siyabonga. Singazenzeli izithombe, asicholwe lezo zithombe zilahle kulo nkulunkulu osezulwini. Nguye umthungameli wethu, nguye umqalisi lomphelezo wokukholwa kwethu. Umlima senzele kuhle, asikhulekele. Babolungileyo osezulwini, senzele umusa endleleni, siphathise, sixolele esonweni esikhulu esisenzileyo, sesidumise okungadunyiswayo. Kumele sidumise wena ngokudla osipha khona, kumele sidumise wena ngempilo, sidumise wena langezulu elinayo. Sixolele esikwenzileyo, usuhlala lathi insuku zonke. ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. uJehova ngumalusi wami, angikweswela lutho. uJehova ngumalusi wami, angikweswela lutho. Noma ngidlule ethunzini lokufa, angikwesaba lutho. Noma ngidlule ethunzini lokufa, angikwesaba lutho. uJehova yena uJehova umalusi wami, angikweswela lutho. uJehova yena usimakade wami, angikweswela lutho. noma ngidlula bo, angikwesaba no, Kwesaba lutho. noma ngidlula